fakasie bi saa ena de hye so wo sunyane sompa eso fakasie bi na de di mu akotene e wa nopa no si akasie yi emu de di mu akotene ne tofa bo ebini omanfo be kaye akaso ankoda bia wo ye wa dwene se okoku wo yonko akoda no so de akogi sikaduro no ene kotu abua emu nsem e wo ha ye de ebremu efi adokoro Ghana for nam so ama se wudi wani echirem ewo pupuni gbantem kropom enkrane odan potem wa cholera ekuma dehye ni bi sentia wo ye no edimu ama ne bo ebeba Ghana wabua oman from Goodyear na ne sa yonti no sabere ya me ne wo kasa takwa empotem ho Manganese epiem ewo ho a empanifo ekotwa homam na wafiti ase na watu ede aboa wo man Yade yani echrem was sehwi anwea so enso so a de wo chrem amamra hyebedwa akonwa no sabere oso manfo ento aba emfa ema osurukokroko amanyuku no na empokura ebi enso ne so said de beya empotudwuma hodo no oba obetumi ede ebi abrewo mo wei ene afoforo bi ka ho ena ye dan no kase na ye de abesoma no pa no nsia ebrim ye kai se OCP fertilizer wono ena aso kase yasene na no pai wo se wo genkoto OCP fertilizer na namu akuafo ehu OCP fertilizer no so mfa so enu nti no afra sa eboa wo mo de afi omo entonkoso na OCP fertilizer emo pa clinic of the moment ye 21st clinic for sciatica no eso sisi afa osire mo na akokom na akosiwu na ase wo sa Ghana for yade wo ko Europe sabri wadnani achimo South Africa osa Ghana de hye enso yade appointment number no 0244915116 or for yenko na yenkotu sciatica yade na se ode wo ba wo door steps pe waboboa no wo South Africa appointment number no na mede ema wo no Sompa chede na duru hobiem or for yemfa enwoma emeboa ona wo ho akire wo mu onibie ema kunafo ne nkoda wo maame ewu sede afebia moye no okuni ne tenesem na se yantuma yechiri mo ena yesu kire mo yeniso ebeba eno tiamfa bi emeboa nkoda ni makurafo na enwoma enkotote imi pro services wo fra na imi pro se benkancho na no pese wadwuma bekoso a na ejina imi pro so imi pro oma meyi Ghana for ipemu na emom oba na wama adwuma nyina nso akonkan pa na ne kankro no wo committee wo South Africa no akodwendwe aku ahodo ho na empo wama omu nimde ne teteye no ya beye wo madwuma imi pro na se menkancho wode wo ko China na waduane abedi nyina yo muka wo hotel sem ne empo kra no meeting no ho ka nyina no imi pro o se sikapudu keto bi na wode ema wo wo je wo na wotume de wako 7 days pe na moko no makwa di madwendwe mo 0244924573 imi pro na ba no no for ye ni pro for ntwetwe nkomo se de be ya enwoma betumi akonkan pa na de ama o for ye nyebre na yentie kase ni mu ensemu Oman Ghana wobia ye na adwene se opese onya sika se tam na sika ubenya no ejina kwan ya obefa so a udi benya sika no so omanfo aye omadwene so omodo omsa be hye omodamiri fe matra danchim na nso so opese ka aba so no otumi enya bi na wotwe no onya dan papa bi dem na kasa sumasi bai na ekure na ekwan ya obefa so udi benya sika na ho ene asem no se omanfo beka ya efie pinu ene aduenu ba konkoda bi ka so a wo ye wadwene se wo pesika ne sika wo pe no wo hunu no wo kasafo nyini bi so se yesi yemfa nipa moja na onfa emeye amho amamre ne amane na wonfa sika 5,000 50 million fanka ho se de be ya ombetumi anya sika se tam na enkoda adwudwene ho an no ye wadwene se wo yonku bi a wono adi mfinhia edu ene wode no ebekọ no wode na kwakoya rituals no eno ti o kidnap no di hu komo no na koba se ope no na wode no akọ na konfoba no ana konfo no atumi aye ho amamre ne amane de ama na ye komra no nkoda no ye chewo mu so manfo eneme ebeka ya eno ti kasoa nkoda mienu a wo ye wadwene se wo kwa koku nipa no ene kotu abu asem no a sabre no de na wadi mfinhia du nwotwe no aban se onkoda kukum na wonne ewiase nyina enko ekosi se eni mfie du nwotwe a wadie na sabre amene ka no na wo mfia duinu no wone aban enkoko enhye life imprisonment na de na wadi 11 years no sabri court to say 15 years sabri court to say
ono de ani mfie no akoduru edungotwe enti onko juvenile na ho na wone aban ekoko enhye eno ti se me ne wo kasa de sankoda no aban ene wo mu adi no no mo adi so wo ne di ni yie kire se fa ko peso okobo ma brabo no ehwa ena o makono na abra ye pon koto no na nsɛmtwerɛfo ene abranti a wodi mfinhia du a sa bre wato na nanom ense do no ye ne wo fa ankasa Harris Mensa atwetwe nkomo no sei ena ogire mu this shows everything that happens to any other person who is in the law. So it's not easy. We are only waiting for judgments to come in and we can keep us go back to our own schools. Wherever we have left us. Mind you, because of this issue, my brother has lost his private business. Enkoda sabre koto abu omo asem ede ama wo mo na ebi eko juvenile na ba ko so eko na wakodam ani wiase nyina akwa nanim ko se kropo twedi ampoma ye toso mienu no ebetumi aba no so odemu ani se wo angunku ade so odemu ano no efiri se omuji obi enkwa efiri ne nsem ene eko tie ye no eya abranti a wo ye ana odi mfinhia edu Harris Mensa ye pa koda no wofa ene ne no eko twetwe nkomo no orofo ye nto akase no so efia dokoro wo ma Ghana dodo efiri se entete ya yede etufin ase ewo mam ha no ewo fompa ena obi didi ya na ne roba efomoto nani na ase obi ama ya na twa nu ato atofom onu su ana roba no ato atofom na aduru ba bi kura no a se nsu oto amanfo tumi gya wo magya nan edigu ensuo num ne se nsuo no entren fa ne ko na border so wotutugu basa sa aduru ba bi so nsuo oto ana amanfo de border no egugum eno nti amaduru ba bi a uduru mantamu baby a ohome a ensiso ne sayo ntino ama efi ankasa aba omam ha ne ohome kura edu baby a utumi ete na ye ka kolera na efi ene deba sabre udi wani echirem ewo popuni mantam kropo mu enkran ne odampotem ho a sede enipa esi ewu no enya asem ketwa ewo kolerem na director of public health ma Manganese Dr. Franklin Esiedu wa bra one ensɛmtwerɛfo ebɔ nkomo efa cholera no ho eno wone ensɛmtwerɛfo ebɔ nkomo no sei eno kyerem kyerɛ won. So what we are doing is that when there are new areas they will try and confirm, but the areas that are epicenters we are now more confirming cases. So we have 37 confirmed cases from Adara East and then 6 confirmed cases in Adara West. But then we have quite a number of probable or hospital cases. What for us, we are looking at mortalities. I think that since our week started, I think we are watching through mortalities. And what we're doing is that we're trying to make sure that we identify the cases quite early, identify the contacts and follow them up. So that's what we Any awukotie ye director of public health ma Manganese Dr. Franklin Esiedu Bekwen ne na yekotie mu nkyerɛkyerɛmu a wode ma cholera no se nipa mienu ana sabri wo mato na nipa wo so eyade de enya asem keto akora yeto akase ne so wo Manganese okropo twedi ampon wa kya ya japade pa ene wo man oba timba ye obi kokwa ye obi na gold so kora de ne ne yenka kora eno na China fo wo mu ani atika kom se de mimina di no ma beje o manya boso a ukoma so ne potem no no kofa akwa etu godu a China fo ya beje ho aboso na wo man okropo twedi apogusu a wo che o manya de sabre Manganese apiem na piem no apiem otakwa western region na sabre mpanifo aye wadwen se okotwa homam na ne Manganese wa ye ho adwuma pa eno na panipa wo no da from Goodyear so no onimonyafo abugina po sabre no na woni mpanifo atwetwe nkomo kwankro befa so a obekọ no akotwa homam se de beya Ghana maburu betumi anya adwuma ye na empokura no sika tumi abo mam ne de am oban hu bra no sei eno da ne nsemodi. We've had to invest in exporting raw manganese for more than a century today, to where we're going to have
our first manganese refinery here in Ghana. Company owned by TMI. And indeed, we've had to visit today because we have gotten to a very momentous and consequential stage of transitioning from Ghana Manganese mining and exporting raw manganese for more than a century today to where we are going to have our first manganese refinery here in Ghana, an estimated $450 million United States dollars investment to build a refinery here in Nsuta, which will then mean that the manganese that is mined here in Ghana Manganese will have value addition, will add value to it and will not export it in its raw form again. And that will mean that Ghana will be participating at the highest end of the value chain, which will have enormous positive implications for our national economy. It's going to have a lot of linkages in the downstream, in the side linkages and all of that, which is going to create jobs, which is going to generate wealth and prosperity for the local communities here and beyond in our country, which is going to bring in a lot more revenue. And so this is really, really, really a big deal. This is a major breakthrough for our country. Now, it's happened through, if I may say, months and almost a year of hard work. Swafua wono ana ehwe ga ansase ene from kudia so onimonyafo Samuel Bujinapone ena yekotie ye no na managing director Emma Ghana Manganese Company wono so kasa kakra. Our refinery project. The value addition is key for our operations, our long-term future operations. We're growing our reserves. Mr. Ampung, the general manager here, is doing a lot of exploration. So we have a good resource, a good life of mine. And now with the refinery coming, and the minister mentioned the salt cutting, we're very proud. This is an enormous importance. Managing Director Emma Ghana Manganese Company Limited Georgian Nene Ena Yekotie no Yadiani Echrem Ewo Sefi Anwiaso Western North region na de wo gyinam ade ama osuko krokosi anto abama no na won komra hye bedwafie no nkopri yedie ene mpuntuo emfamra dihye eye honorable first to Japan na nasem a wo kanyina ne se omanfo nto aba no emfama no na empokura no woto aba emfama Dr. Large Maudba Omia break the 8 na se omanfo de sayo eye adwuma empuntuo pa obekwa kofa bi aba okay, kind of Dear war primra se bedwa konwan ewo sehwi anwiaso bekwai Western region honorable Festus Japan na nasem o kanyina ne se yedie ono obekwa kofa bi abrompa no ntino onto aba no ontnyire wo ho onto na ombreki 8 no na wona otempotem ho no abra Festus Japan kasa no omososo omu obi ka omu obi kire Adesia wowo sehwi anwiaso bekwai omo enso ene to omo anumutu no yanto akase ne so emfa emmamo na
Middlebelt women organizer Emma NDC Amanyoko no Mrs. Evelyn Cranton na asem a wode ato Emma nyina nim se Emma wo mu eyo eno ti se wo hwe afra se aba no ayeto ye no dia na Emma to dodo no a eche mema eno ti Emma nsore waka se Emma wo Ghana na mpokura no Emma wo NDC Amanyoko no nsore waka no nto aba Emfama John Dramani Mahama Frankatufo Emma NDC Amanyoko no wadi oman so pen no esan said ye wari kwoto pen no ka so be kura ye nyina chinye wabdi oman so pen nim said the Ghana esi koronti no Emma nsore waka na wonto aba Emfama no na dwumandi a wode ehhehye so no na cemetery report ni say operation win all polling station for John Dramani Mahama sa na every granting ode tudwa said kan ya no bia de koye djuma yesi efine ekosi 26 ade be che ayen ne campaign ye na ema mu ho yesi anya den ye na ekosi se je my president na Sadiq ayeden ayedu ya tratra ya manu kwa e fa so to aba ye mpa spoiled ballot biawa enti Enuti omo kire Emma said omusi enkoto aba said ye beya ballot papers no na se oto aba ne be say no omo so omo mpe no sa akra Mrs. Gifty Afi Middlebelt coordinator na ono bibinti we disable na asem o kanyina ne se ezan se tobu tunu a ye free ho no ama onua no for bi ne ho kire wo mo pai free se wonnuanom no emkane no na disable for no ebi agigi sika ewoto ho na yi free ho no ama ho kire akoba pa eno ti se wo moto aba na wo moto ede ma John Dramani Mahama no sa be fa Ghana adwanu a tobu tuno obesa dia babiem John Dramani Mahama edi asama suma me se men kanchire PWD say ye disable for na say ye ya didam ye ni da so kura ya mo ma ye djuma kakara say ye nya nu ba bia no mo gi free ye nsam ene ne de tobu ya gi free ye nsam ene wo so wo ba instead of 50% no ba ma ye 90%. Coordinator Emma Middlebelt woye bibinti oye disable na asema ode etu dwani na women's organizer Emma Ahafuano Southwest constituency ono so ala asema kan nyina ne se Abubakar Sadiq ona girem na okọ no akọprim na hye bedwa konwa no omanfo nto aba emfama no na empu John Dramani Mahama onto aba emfama no Sabiam chawo me ma me mpani a car free crime aba na saje wanyina be kwaso anya ya memma ayezu aya fa ne sasi wasi forma ya se akokwa takra na ma ne yakasie se tutu takra akakutu se ni manyina be kwaso na me dia wakasie ama me ma menmu minuanumu me sister no mo a me so ne se ya Adwa usua wono ena ye women's organizer ewo Ahafuano Southwest abato mpeso so ne ena ye kotie ye no dwemtani Emma NDC amanyoko chiri yamanyoko no asante mantem ha eye Augustus na akwasi na asem a wode tudwa ewo tonton krombo sanso wa bra woko network no wie no tu NDC amanyoko no anchitafo efo no wa wasem okan ye nyina ne se won sore waka no onto aba na won fama onimanyafo John Dramani Mahama isanse wo nepa edema oman Ghana na wo ba na asem a wo kan se mabunu obetwene wo mu ene NDC aye akoro patenne yenya no 18 19 20 21 22 omuna ati NDC edi omuna aso John Dramani Mahama mu omuna John Dramani Mahama eba abamu na ye ka chomo se na youth no aso NDC mu no ya me ya dom ye ba we ye ni ko youth no Asante mantem adwentani Emma NDC amanyoko no na kwasi ene na wukotie ye no na National Communication Officer enso kasa kakra ono ne Malik Basin na asem oka ye nyina ne se
galamsey no yɛmfa mo so amafo de bɔhɔ etua na ɔmanfo tu na tuo mu tuo no so no manfrafo bi na nya akwanya na ɔmu etu nyina sɛ ndisi amanyɔkuo no ɛba wɔbɛhwɛ sɛ nipa a wɔfiri Ghana ha no nso benya mu kyɛfa bebre no a John Mahama say Sesiano Yamina J to Mr. Papa Bar Yaba responsible mining. If you don't know what you're to know, Yaba John Omina I'm another fear. Yanet Yasa Avu Yanet Yasa LPP for Nanado Neba Omia Omo Jensa Troma Yasa the Compom Ambajumasa Museum. NDC National Communication Officer Malik Bassin ono ene ena yekotie ye no na parliamentary candidate Emma Adeshe woman so adubia enso eye Mr Benjamin Mafo na asem okanyina ne se so manfo to abade ma Dramani Mahama na ono so omuyi no ema no komra hye bedwa odi mpuntu enso ebeba pa Tokomai adia ba ko ani Mafo esimani so ame pese ne koya empia ebua manso manyina no monya di na buntie yeti manso hai ukasa u ko school na dia u ba ko abua ni se u ba ko do secondary school if you say secondary school is the highest institution ayawa wa ha Emra shebedwani a senyameboa na yeto no ema yeyinu ewo manso adubia Benjamin Mafo ene yekuti odi mpuntuo ni suku ebeba pa aha ena ebrebema yede anopa no sia kasie yede muasi onemonyafo asante yeboa Benedict ono ene semufo menua ba akosua somu aso della ono ena echinchim fidie no ede maame ba na kuku awada onyamae okonfidi demo so a Kevin oyata na dawroma ena muti enia mutie oko TV demo so ekoba jesi simprimu na dawroma na media twaguo ewo Sompa TV no so no na me ameje bre ekenka kasi edema wo edi ameje so eye wo seya aboaji oforisu yesode omahene yedubuache obechia wiase nyina no amomache kai sechina Liberty Conference no ekoso dendenden 21st clinic yes sciatica experts